دک چون روشا امنهی باجر موسل و دورو بران نبیلو هند کسین دی نچار کرن کو مالا خوب جهبیلن و جیانا بن خیبتان هل بجارتن داکو گیان وان یه پاراستی بید. محافظة نينوى اللي تكون ذكرى أليمة كلش. gelek tiştekê bixeme mirov warê xwe cih bihêlît. وحصر على Belê pêdiviya dewlet jiyana welatiyan parêzît, belê pa hindek lianan rewşametêk da. المسألة أنه Şeva أنت kontrolkirina mîsel çi cara ji bîra min naçî. كمواطن Me gelek nexweşî dîtin. Em gelek tirsayn. Li Herêma Kurdistanê em hewin dîn. Em çi cara ve çendê ji bîr nakeyn. ويحفظهم ويحفظ كردستان وشعب كردستان والعراق ككل إن شاء الله. پتر جه سالکیه نبیل کجنه توا عربه و آینزای سنه جموسل دور کفتیه لهشتا بیروارین وی باجری گرنجینت اخنه سر لیوین وی احنا نريد أن يعود الأمن والأمان إلى محافظة نينوى. Me divêt emnahî bû mîsel bizifrîtin. Me hêvî hene li dehatî jiyan li wêrê xweştir bît. Me divêt zifrîna mîsel ve û piyasê li ser rîbarê Dîcle bikim û li nav daristanan bigeriyim. وأمشي بالغابات مالها. دیربونا جواری مروویش هزرین وی خلاص ناکد بلکو هند جاران گریدانا مرووی پیوه پیسترد کوی روژان نو باجر موسل بیروارین خوش ده هزرا خلکی ویدا تومار کرینه والله يعني مشتاق يعني الموصل. Ez ji Mosul xerîb bûyme. Min hezrêt hevalên xwe û şûlê xwe kirîne. Çunkî min şûl kir û xwe bi rê vedibir. Nuke jiyana min bin xîveta daye. Xoziya min ew e emnahî bi wêrê bizifrît û ez bivegerîme ve. اروح وياهم اجي وياهم. هاي المسرحية ما تطلع برا. نهی خزیرانا سالا 2014 داعش باجر موسل کنترول کرد پشترا هند باجاروکن دورو برین ویجی کنترول کرن و نزدیکی 850,000 کس آواره باشور کردستانی بون کنترول کردن موسل جلای چکدارین داعش و بیرواری نخوش ات هزرا آوارین دوره دا هلاینه لی چند دم سر و بچید جاوه وان وگریانه یه و وگریانه وان جی گریدای وگریانه امناهیه بوده وره ایوب نصری روداو کمپا گرماوا دورا شیخان